nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, au vai tuitiu ngai malake, raki, andu tali tawali, mundu warra na radio Fijuan, nanto bibi. Ya wasare motivuya, mai saru lotoka, andu tali takana warra na radio Fijuan. Bula nalango peni, watu tiga batulu lomba, andu tali takana warra na radio Fijuan, nanto bibi. Na radio Fijuan, nanto bibi, tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koyongo na baleleka ni nonde tukutuku na mbongi dindai e sebuti ni kuona musuki ni tine na sende ena beitanga plastika kede e bakanga taki yena kena tigibutagi ni kuona sasanga membaleta na musuki ni tine sende ena tanga plastika embaleta wala seranga na kena ngandrebi me banganga taki na kuona ni mbenu boga bitalia tukuro mani marama ni boga mandua na kena laura itoka na mbenu ena bebo nuwa kedenga kandona tikine ka wetu kine bole na mata ni tu e sanga tal ni bia kinodha na ilulu ni mata ni tu na nona tukuno bondondonu ni saru i banduka na nona banua na mbenu boga bitalia kana tutungi teke okoya e laurai ni mbenu boga dha lele tiko na nona banua e na ngongo o irna kenandau e na sona dhaka go endo na inaki lebu esa sanga takatiko na mata ni tu membale atane kena tokoni na tambana ni buli meroni waliki na lenga ngo ndua ni tukutuku e bagarita i beira na ngoni buli e na moira na mbimbi ni nonra kila na be misini eso sa toru bagitu e na ngaunongo oka kina na nonra sasanga taka na nonra buli binaka merawa ni bueti kina na nonda mbula boy labo lele tiko e na ngaunongo na marine biologists irana kenandau e na kau se foresters town planners sovea nasi uniwai o irana kenandau e na beita manatale so sengolangani be kata konguri me bakani lele tale tikunga o irna welder irna ndau tuba tiles bakakina nandau tuba block ia nikua telanga saba tumburi kina na scholarship allowance mai na bana $1 kina ono na $1 wa matatata nikua na bali bol ni ndo bimbita kini mate ni tu na will ni kudu bakakina na sexual offenses e na bulo chulai endo na kisi wa na nona basangai endo na ngone le mbakitini ka ba mai na bua mai berato etini kandua na le benua mai ne wili longori diwa elele mai ne tini ka wona mbaki na nonra to mbula en ndo tel na kisi e bako ko te kiki endo na ngone lewa kina loma ni ndo na motoka go en singele bututu ka bambauti ni akudubi mai bua endo na tangane mbaki lima sanga buluka rua ia sambete kitalangana tangane ngo ena dhala ni bebe ka saurara taki titol sanga bulto dok na leuni bonua e rembita ki ena bitu sanga bulto ndu na dhala ndu indui ena bula sauti tikon ndu e daki na dhala ni kudu oya ena bas sanga bulka rua kinangito wandita kana Fiji netball ni sanga ndrebitu ko mai balangi e so na ngone lewa lewena na ibakatang niende ni ambaki rua sanga bulka ndua ena ngito na netball ngoni oti na bikair tu laki bagarita kana ngone lewa ena sot ni under 21 World Youth Championships mai Botswana ia semberni baritaki na edan ngone lewa ia bandita ni songsongo ni sebada ngauti na bital noa kina tolu na timi e baritaki tu mai nangan rengo mai da vekir na baleleka ni nonde tukutuku na kene kuri e rano na sema na stiseni na Radio Fiji 1 kina mbula FM ni bwading binaka. Koromur lebu, do aleki na stesen na Bula FM, do aleki alanga na yawa na isala bilaw. Bula FM namba to na serre. Dagang ko pinesiwa bo ngano ni buka lebu do tal takawali na warong na Bula FM. Go singa toka. Bula FM namba 2 na serre. Bula FM namba 2 na serre.